Good morning guys, welcome back to my channel. Mirang-Mahum kali. Sana pa hitak pitak ke ma lokra kuye buko. Adi lokra jo tholok pai tare. Adu ngasi school chalan dre. Ma ni sasa ke chalo no. Pathara ga junde dum. Leira jena adu na hitak pitak ke adu ga lai ngata patho ke buko ma ga angka ka tak thar ge ngasi di. Lo. Sana pa lai pa ba pushing re uncle gi exercise ani hoto kare adana khaji kra tak ta dia dre do nangi koi gi department of education SK order matung in the class state board ki annual exam che hanta ki academic che session gi oina February gi first week to ina tawrni na order ta gre na ko adu matung in ju sana pa gi school ju dum mutu de to ko do male aduna tha ani November thara ga di tha ani makhai muk phangi aduna khara phasana nei ba ya bari yeng ai ga ko tarik sema kanyam haji koi thongi do sagola wai makuku pe ha wow aduna sagola wai makuku pi ma chathara ga ko bora chathara ga yare adu ingba ji junga si di khara henjele abunga Kasih lah. Kasih aja. Cak pi di na. Milk chane ngai di lai bani hai. Milk mat. Multimeat. Babu ngoro saja aja. Dana saksa tho ge. Ba. Sana mai de si dum hai le le mai. Nè, hoài thùng nhé, số cái lô hoài. Hiện tại cái này. Nâng lô khu bình trơ, thằng bác chơi school chơi đi đó. Thôi mà tôi vào cái đèn giật. Abung ngọc karan tàu nó abung ngọc, sao vậy con? Cái gì nâng xí mẹ chú cô bung ngọc đi vào. Không có gì rồi, chú không mà nó xả mình nó sợ. Ok. Người người hay rồi. Sao nó ban này milk hàng với cái blog video nami je mà sao thế phật cái này xin nami nông này đi sao nó ban này chỉ cần tiền mà ai cái đó part này cái đó cái bông à sao milk to sao rồi hình như con chó lố nó bông Chạy nhỉ ơi chó lố cái anh chơi phải là cái nó tàu anh đi chơi này lokra idea wo mu khumri na ko mirakta adi to sangba to mini nuai roi na ko chalan dhan ni sana pa hida masa saga ta na khotana to bi wa na te ko sa gera mun me sa abong na haudi haune che ha to na adu ki chalan dam ni ta masai nan dukan sab tu da haru ya bro Aduna thaba ki to ga mundir ti ngai ta bako sak sa salur ni na ai haine mundara ne bako Ape ba dia ngai thaba gyam ha patro sine patro ha sine patro mo da phamni ingni asong ka jin khrang inge bako adogi ni kalen di am nuai ba ingju bai ta si ka jin mu sai ba sum di nu sa mangane am chang pa Pung mau hai tak re. Ada na yo sih 2020 World Cup semi final yeng na to ini India ke England ka nang ke yeng to ne. Ho da pung mau hai da lak le na me. Nam ti yeng gi ke. India na toss ka me ko betting mana to tu ba. India po to re ko 91 run yo gre over 9 running India ke di only 160 ga kya ebu ko thu green to 160 ga 9 ne India ke ko adan 4 ni yar wicket ha bangam dre
aduna wicket hapangam da bai moi form ta gre ha bane ko ado kana khang ni miracles ka thola kadra madu tholok ta gati india ore auro sai keno yamna innings to yamna kra thi gre ne india gi betting to bagi innings to ko run yam lau gi tre ba kona fugat pe yoina taw gre ba ado sida wicket am low di pa ba ji di wicket sum tu sidri 91 run yo gre over 9 running run ni timai tare ken na ga yeng da ne je cricket se semi final ni yeng bi wan adan san pa ga lai pa minar bane lai pa ba losela ko adu ga cricket chu india po khre asai run ne to khang de ne run ne to wangi hai ga tra na ta ga na mi hat mangam de wicket lo bangam de hai dura na tra ga na england na hai be de gi ka gre tu ne ko ai je na ngai ai je cricket che yeng da bane except IPL natana Sachin Tendulkar retire chakhi bedegi di one day euro 2020 euro test match euro kya interest legi tere bako to IPL de dum yeng bako Kolkata Knight Riders support to bunina SRK gi team mo bunina ko nang hi setalaga chetelu no aduna India World Cup tagi le hore aduna chi Pakistan ga England ga aduna England na training ko sigi matang yoksila adi toro par aduna mayam inga sig blog di matang dilo senjara ke ai blog pa me thogadi like to biramo share to bio anu views oi birgan subscribe to biramo kon si sana fasale bio so please be safe and be healthy bye bye good night ciao